in an effort to find a comprehensive and final solution to the issue. Several rounds of tripartite discussions were recently held with the leaders of Karabi armed groups as well as elected representatives of Karabi people. Also, the negotiations have led to the signing of this memorandum of settlement. Lasso posi, ada memorandum masih kok dapat dia lagi final solution to the issue. Masih lasso putar, jadi tumpul itu akibat baik nanti buat akibat orang yang dia Iman so dan dia sudah non lawan so memang constitution one ten bagi finance solution to ada memang itu mungkin nanti memang dia kopi mana ada itu tu pun ini apa ni long itu mah nanti itu kok mah finance to that tu dia tapi isi mana lalu je MOS 2011 dia satu London ni tahu bagus kami nanti tu memang dia ada tu pun ini ada dia kau yang ini itu dia lalu mana tu memang Sangat kalau aktif itu. Jadi no MOS 2021 lo pakai. Ada tu ni tu boleh pergi ke apa? Jadi yang tu bahas utama ni kalau ni dah lalu ada ni kita ni lo pakai oke. Lain saya kita pakai je lain final solution apa? Ada ini dah pasal tu adalah ini ayu tingkang lo alam bulan ini memang kan itu atau bangsa Taiwan ko nadap keklan pada dapat paklang abang bangke kapre ketan kali itu autonomous state putra isim kantang pen kasi song bangke file lailo kapre kan ni dalo peaceful democratic organization kapre kan ni song kita tampo bola bangsa alam ke ancol kadang UPS MOS ke tahu kalau soal bangke itu ada sopor ke KLF di Banglo ada sopor karena kacang wayabe maka pada kacang wayalong sonawas naik kacang long lebe nam ajoksin itu kalau bang sopor ke kacang tawalongan jumlah lununnya dah masih kacang dia kelama bang bawa por bosil bang so nanti dulu ke ini pasang kacang dia kelam ke 2010 11 February ko MOS EPDS President 2011 25 November kasi labang sopor huli itong kili yun ni autonomous state agede pulang kali itu kasi may pakai belum medera joinnya kosin itu nona bangki kasi tawang yang lang lidu nilo si nang itong continue sa sota kasi tiga tuan bangsi takbo na sila non kasi tawag sa amin na dapat ke autonomous state buang leng bangki Isip lang tamen kachisong makit damdelo insami natuar nasi kachisong may makit dampo. Laso bangsi itu makita kachisong nengo tidak. Ada laso preambul laso pran apa itu betul. Jadi government India dan government Assam atau Telangana itu dulu persistent effort to that problem. Jadi dia ada tu legitimate aspiration tentang public ini. So ini masih more autonomy bagian otonomi council atau bagian development termasuk India dan Jepang. Lalu masih high initiative yang ulo bagian organization representing the Karabi people's opinion setiap corporation of autonomous state mana lang ada kong dia bisa ni itu masih ngan seperti bang ini masih hitung kok juga masih sombong. Lalu masih normal bagi masih sadar kau bagi dari kemudian aku dan itu loh. Jadi lalu report bagi finding comprehensive and final solution to the issue kita coba. Jadi langsung alam tiba aku buat di aku songbilik kita sekian nanti kalau soal apa pada hari ini. Tapi makanya senang masih kalau sosial kalau in an effort to find an independent solution to the issue segera untuk dalam dulu. Tapi pakai itu boleh
master ke video ko ba ne wes sami ka ko ko be ini yang semoga kayak udah kok la gubernur implementasi pakai si sombongan silakan kita masih lagi kantong belum dari masih mau kita sombong keluar bulan lalu kasih sombong dan dulu ini juga bukan sombong jadi sebenarnya masih kan thì các bạn nó các bạn là chỉ nó phải cái gì nó tại vì nó còn mặt sống chứ nó còn gì à cả nó mà nó như thằng là số nó khác bạn cái gì cái nó Pasti kita grupo boleh ada sering bilang kita tidak ada. Alam itu waktu angkongnya itu dake impact ada. Dan 1995 pas April so angkongnya itu jadi memang nama sendiri nanti dia itu dari institutional atau itu mari ada ke berapa lama non technical ini Bharat reorganization and development scheme. ये autonomous रखा था कि reorganize नहीं करो. लगे अलग years तो अलग है तुम alhamdulillah में तो के तुम के help करने लो. autonomous दे करने लो तो का alhamdulillah में क्या पूरी के करने लो. अलग है तुम लगे वन ना करने की वन है. सेंट्रल गवर्नमेंट वन ना Nilai itu pakalan tempat hotel jaga dan jalan tinggi jalan tapi tidur otomatis sih nak pinangi kita alam itu mungkin kan darkep sekian sistem central government kalau itu time and again alam itu talks dulu lalu talks udah kan lagi bangke final decision masalah itu lah non effort saya yang mungkin dah terlalu lalu udah kayak bangke alam itu on malam macam kong itu kan ke langsung talk ini pakai kacing tadi. Opening remarks along kan. Dan orang asap upload orang cakap policy. Kopiah di sini ni utama soal lambang ya. Untuk angka sini kok. Di sini ada yang tu. Abang so record Jongsi song rock atum individual organization na interest of Nancy ke doctor pulutan itu Nelly. Angka puduna diambil. Financial package kopi magewan haladak angka puduna diambil. Rehabilitation and package kopi magewani haladak angka puduna thaibe. General amnesty fund kopi magewani haladak angka puduna thaibe. Kita ladak KEC longri longpat isi alam malam dokok haladak bangke nilita inolo pot lasila so bang pen ini ke ladak ke ketek rong bola mamelo panelist punang hang lo bolote dake doane punya ke tegansel lasi bang butit kita to the point pilih tum laso alam ka pilih je bang pange borinam ko la paneli pudai ma kopia tisi politically it is suicidal puneli pudama ala so alam ngela la 2.3 alam clause 2.3 50 seat dopo 6 के कोपिल मापुजी लाके nominated लो 44 के elective seat लो लासो एक कोटा बांके MOS 2011 लो माधुएर लो तो दो लो नॉन मान लो हाला चुनचे ते लांकोसी नॉन मान लो लड़ा के खां पुदुना दिए में नॉन बांके क्लेम दो बांके कोपिल मा 10 seat बांके open for all 34 seat बांके reserved for ST लादा का बांसी Nelly kacingnya tengah pudunia bangke ladak ini ini tunggu political suicidal kue pudam Nelly ki pudam bangke lapen Nelly ki pudam data bangke lakuson lo laso a clause jok si implement anglo pulute moben terang sangho ke aja pulo constitutional lo ke phong jok si amend anglo te ili tu bangke cupuam dopen ang amend tidak de constitutional lo jok si lucok lo pulute lagi lucok lo sungkrumpo lasi ladak laso bang yong si dogok lo pulutan de laban apa na mobil apa dia lo itu next mana 244 là phải nên suy nghĩ có là
final solution lada kan ini. Ini yang terpenting kita ini itu baik ini kok. Yang lagi framework itu kan ini kok. Close by Kali ini atau preamble. Preamble Preamble yang sekarang ini belum diskusi ni. Yang preamble long ini tu je tham thai belo. Preamble long ke bang already final solution punya bang arms struggle bang final lo buka lo. Mati dia ada kali tu je tham tu lada belo. Mungkin lada ke preamble long kajuan tu bang